Tugiye kwakira umunyarwenya. Amashi yanyu burya atuma agira morale, akavuga n'ibintu bitabaho. Agashya ariko yumva atari gushya. Akajya asetsa abantu ntibaseka ariko yakumva yabasekeje. Mumuha amashi, mumubeshye ko mumukunze, sibyo? Nk'ukuntu nanjye mwambeshye. Mumubeshye mumukomera amashi ntawe umuntu watanje. Ibi bintu ntabwo ariko byumva, sibyo? Tugiye kugenda. Umunyarwenya ugiye kurikiraho yitwa Isekere nawe. Ntashobo mushaka. Nkurikije amashyi mu muhaye ntabwo yabasetsa. Tugiye gusubiramo. Umunyarwenya ngiye kwakira agiye kubasetsa. Ni umuhanga yigaragaje kwa Merci muri Genzi Comedy. Kuri guhakana nawe bibabwiye ko nta kintu yakoze nibanga. Reka tumwakira yitwa Isekere nawe. Haleluya. Niki ko musana Kibonge. 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 Uzabogiraga n'amatwi mabi. Mwitonde ndaje. Ngwinana. Ngwino. Hagarara. Reka. Hagarara inyuma. Taruko gahe kandeba. Ni wose uzunyaye hari. Iyi ngari si yawe. Banza witegereze. Si wowe unyaye hari. Taruko nakabanderekerayo. Genda. Subirayo. Ubijabira nange mumeze mute? Nta kibazo mufite? Nababonye kabisa DJ. Ko nta ndirimbo washizemo. Amatwi mabura urayarusha yo. Shaka igisirimba ciza kabisa. Ntukazogira amatwi mabuze ucangamuka nibyo byiza. Mumeze neza? Aho. Witwa nde wowe? Wihangane kuba yenda nkuvuze witwa nde? Serukizi. Umwe wateye inda wa mwana wa Kajonga. Pole sana. Wabuze igisirimba sha? Abana bapagani se mu kimenya. Sha. Sika. Franco ari he? Franco shuti yanje. Uri he papa? Haguruka wihangane haguruka. Shaka kugushimira. Ngwino ndashaka kugushimira kandi akantu ngukorera ni keza cyane. Bite? Umutwe si nkuvuga. Ugaye kumera umeze gute? Yeme mukomere Franco amashi. Mumukubitira amashi. Noruriya yaranga kubita amashi papa. Mukubita amashi Franco. Kuba dore nono amatwi mabi na urayafite hagarara aha. Nabayika. Niko Franco. Umeze neza? Waradukamiye nk'abakomedi hano. Ndashaka gushimira ukoresha mobile money. Urayikoresha. Ni byiza igira service nziza uzakomeza. Hanyuma urihangana tugiye gusirimbara. Hari ikintu Imana yambwiye ndavuga ngo sinomanuka kuri stage tutagikoze. Hari kibazo urihangana dusirimbe. Shiramo ca gisirimba dore karangaye. We shiramo gisirimba sha. Areka yo majwi yo guseka aba barahagije. Shiramo gisirimba. Bigira hino. Sirimba. Ariko base urihangana baguruke dufashe kibazo. Arako mfite muhaguruke mwihangane. Ureke kugira amatwi mabi mwaje muhaguruke. Merci. Abakareka kurangara. Muhaguruke. Nadusiri. Turagira ngo tutabare Franco ari kibazo afite.
ngwino hano tukikemure. Niko papa ko turagira ngo tugikemure. Hari ikintu nabonye uri muri Onapo. Turi muri Onapo. Niko umukristo ntakajya muri Onapo. Uri umukristo ushingiye kuko nakijije. Genda ndagikemurisha urava muri Onapo rino joro. Merci. Ntaga kareso ka reserve wowe witwaje. Ko ndakubaza. Wewe ntuzuje mu mihango. Ni ikibazo kabisa. Sorry. Usaba ukwimye nawe ni ikibazo. Hari amakuru nshaka kubabwira. Hari abagabo babiri ejo bundi bagiye gusaba akazi, yenda ntabwo ari jewe. Barangize baragenda ngo bashike iyo bakajaga. Hakaba harimo umugabo umwe w'igifu. Undi akaba ari nk'umunyabwengeho. Ariko si ukuvuga ngo ni igifu yenda nyine igifu kabisa. Mwantoye aho ngaho. Noneho wa mugabo ngo arangize ujya w'igifu abwira uwabo ati noneho wowe ugende winjire. Nurangiza kwinjira aba ari wowe utangira abagukoreshaga interview twumve ko ibibazo bihari bikenewe niturangizaga nanje ndaza kwinjira nyuma. Waho ndati ntakibazo aragenda. Bakomeza kumukoresha interview noneho bamubaza utubazo tugiye dutandukanye, murabiza abantu baza batanga utuzi bazabaza utubazo tugiye dutandukanye. Noneho wa mugabo ngo arangize baramaza ati se igikombe cy'isi cya 2009 cyabereye ati cyabereye muri Brazil. Mwantoye ibintu nabishize mu bwenge bwinshi sinzi ko bikunda. Hanyuma mundegere ati igikombe cy'isi cya 2009 cyabereye ati cyabereye muri Brazil. Kija he ati kija mu Budage. Aho umukinyi witwaye neza muri iyo championnat ninde ati ni Zidane. Baravuga ati umuntu ashobora kuba ari umusportif. Wihangana. Uko mbana vuga 9 niki. Navuze 9 n'ubundi. None ngo barangize noneho baramaza ati se ikirunga giherutse kuruka muri Kongo citwa gute? Tugeze kwa Gisegeti. Ati citwa Nyiragongo. Siko citwa? Ati sawa. Baramubwiye ati noneho atese wemera atese Yesu n'umwana w'Imana. Ati simbizi. Bamwe niko bavuga abandi bakabihakana. Ati sawa. Baramubwiye ati genda. Wa undi w'igifu atese bakubaje gute? Atangira kumubwira ibibazo atoya wowe ntutinde mbwira gusa ibisubizo hanyuma ibintu bireke. Ati igisubizo cya mbere ni Brazil, icya kabiri ni Ubudage, icya gatatu ni Zidane, icya kane ni Nyiragongo, icya gatanu ni ukuvuga ngo Yesu ntawe ubizi neza ko abantu bose bamwemera ko ari umwana w'Imana. Nababwiye ngo hari ubwenge bwinshi kandi ko ndabona hari ibifu kanje muri hangana. Franco uvuze gute? Noneho wa undi ngo yinjire gutya. Yamazaga yayihuta afite ibibazo byinshi, afite pressure. Ati bit ko wawe ufite pressure nyinshi niki? Kera gaca gisubizo bamubwiye ca mbere. Baratsi ko wawe ufite pressure niki? Uturutse he? Ngo Brazil. Brazil. Hata ukuntu usa kurabona wewe wose n'aba Braziliye. Ati wowe uzubona usa nk'abandi. Ngo nk'Abadage. Ati none se ati baza bakubwira ko uri umuhungu wandi ngo wa Zidane. Sikise gitangaza. Aho ati kurabona uri muzima kweri ngo sinzi ngo umuhana ngo bamwe baravyemeza ngo abandi bakabihakana. Ntiwemera kuri igifu cyangwa ufite ubwenge ngo abantu ngo baza bavyemeza ngo abandi bakabihakana. Ico ni ikibazo kimusetsa ariko byabisekeje siko bimeze. Mwarangaye cyane aho nahereye mvuga ni ikibazo kabisa. Reka mbabwira kandi kantu gatoyi. Umugabo umwe
ngo uwabo yamuririye ideni, warangize kumurira ideni aramwishuza, warangize kumwishuza biranga, yanga kumwishura. Abwira uwabo ati kuri mugabo namubwiye ngo nampereze amafaranga yanje akananira, bizogenda gute? Ati noneho wowe uriya mugabo ntazapfa kwishura keretse ukamwishuriza mu ruhame. Ati sawa. Yamaje kwa pasiteri aje gusaba umwanya. Ati pasiteri ukampereza umwanya wo kubwiriza. Pasiteri nta kibazo, niba wumva ufite ivugabutumwa cyo nta kibazo kirimo. Arinjiye asoma igitabo, arangiza aravuga ngo topic ngo ni ideni rya Yesu. Wandoye yamatangiraga kuvuga amakuru y'ideni, aravuza amakuru y'ideni, akavuga ukuntu abantu nyine bitaza biba byiza kuri rundi ideni. Wa mugabo gayicayemo, wa mugabo agasohoka akagaruka, akamabona ko neza bagiye kumukoraho. Noneho ngo ahaguruke nk'inshuro ya gatatu, abwira umugore wari uri hafi nawe ati niko kana, bwira Filipo yicare y'inyigisho nawe iramureba, kubera kuko yari akeneye ku ideni ry'iwe nyinjira. Nubwo mudasetse mukoma amashyi tugende. Murakoze.